KATV ke lang ara doan phanta adap kimia kardong pajurlo nil birta than bang sami claret BP non arjuik tha birtang ton pen Kedam tang suri hini rain koira ki thom aning kan pen di fuman ja tuar pia kongalong kido rong chitim along inut inglong aso along le along bang ki thom ang tam pen kewang behanang chukle matum lasonsi service agarwal रूप नारायण अग्रवाल लपेन कैलाश अग्रवाल अटुम joy pen pata se martet si hem chardon chikim tamlo bangso puthak hamphang aso atum jesong ponsi ke esi atum pen bangso puthak RDP ponsi kelang chari ponji aphan RDP ponlo bangso pigidam tang suruhini rai inkoirapli aninkan theripu niphai krikethom arni pinchong kro difu revenue circle along assistant revenue officer kang ni bomahut bangkethom service agarwal रूप नारायण अग्रवाल लपेन कैलाश अग्रवाल अटुम अपहान लोंगले पता बंके इंथान पोन पेटलो KAC hin pen longle pata kang than pon file lakha lake KAC revenue 2053 PLI cancellation 2024-918 bangso number lake KAC Department of Revenue pen kedam tang surihini ra inkoy rap pianing kalahut service agarwal रूप नारायण अग्रवाल लपेन कैलाश अग्रवाल अटुम non kedo bom di Fumanja road rong chitim along kedo foot mart akulla hem along le patta cancellation anambar Bonda isigi mang humimi lama bangke bang solong le along ki kimtan a building a hem kopia potsi ke isi pen ki prepon peden lakin non malom rodatum ki pamang hu lapen kachithan praya lamsi nang le rolo lang ikha bang so hem kangtu Bang so hem kang tui mate food mart ki kimpon ve kabang pu service agarwal रूप नारायण अग्रवाल लपेन कैलाश अग्रवाल अटुम along le patta bang kedam tang suruhini rai inkoy rapli anikan KAC pen ingthan pon erapi non an ningkan hini an pleng tanglo bonta akulla bang ke kai ke ason si non puan ta arja pon si food mart akulla sitami ingpon bomlo Tasi pata kang than pon abang ke KAC land and revenue EM an parta MP Amarsing tisopan hamphang asong pen kachoro pajir pon Suresh Agarwal Pota number 264 Lapen number 2 Rup Narayan Pota number 605 Kailash Agarwal Pota number 606 Lasi tum laso put naklong tum korte bang thom si pota kuri re tok lasi apota bang cancel lo pusipu lahan lo order bang ho sut aro doge pinchong kro ho sut order bang 1303 2024 Lasi ani sini li tum chedam lo cancel sema pu o cancel lo pusini tum hanai than Karbeng lo tun mas council CM han tame choro lo lapen land in charge EM akhai Omar Singh tiso alang li nonta MP lapen EM lang alang tum high committee lo executive committee bench bapas ya super ka cancel lasi kibang yearly tame alang li tum rat akimang long lapen rat akachetu long alang li tum ta chikroi dun pu siang thek paklang pot kurang kupa jelo Karbeng Thomas Council team do an tum hanta Bonta along le pata ingthan derapi ningkan hini pleng det anta ahem ke tharle asai ke claim kle det aputhak hamphang aso tum ningduk chipeklang ka choro do lo lasi ka isi bangke iningang samse dolang laso ahem bang illegally latum parjap tan lo lasi dokan tamen immediately latum han paklos nang po lasi ahem bang eviction da nang po pusini tum song hin pen tuning rilo ako ni jum ho so kimang da foundation ke parja hupen da lasi eviction nang kusike hang lasi nonta Pota bang khalo la choro partik lo ahem bang parjap tan la bang deng si ning oi dolang la so hem bang immediately parunang popusni tum song hin do an pang tuning rilo Lasi ajat sitamin non bangke apata kang thantang de rapia bangke KAC pen bangso hem chardon mate building a hem sitami paru begnang ji pusi kachesong aro tum pen ke hang padofon News report KATV News
Chidam tang jang hong ni phai kretok siar ni karbiang long pen ang tan kido an parta lo charlie osomar la pen Dibrugarh karbi lo charlie so atum pen KACC eman parta MLA Dr. Tuliram rong ha phanang chitong si alang litum kidu kisung ki boyalam thia puthak pin pura lo pajurpon Kepajur dam pin pura lo along ki jong pona puthak un an pen kachirap chitu dun jia phan KACC eman parta MLA Dr. Tuliram rong hang pen tami ning thek long alam the chichak tun Kiklem pon bom along politik kami ke sung hai kami tum bom la Dibrugarh along kami ni tum la karbi student ada pinangan tum ke Halloween pen Dibrugarh an pulate karbi long pen Halloween tum sini tum long kibang la parents tum busame guardian tum busame nang che thon tum tame pada nil tum student tum si la room hai tame hotel nang ri bidun tha nang lang bidun tha pu la room hai tame kiri bidun tame ada Dibrugarh along ador adam tame kudak na son hut tame pinangan tum ki ador ki kom along nang ri bidun tha kudak nil tum panang suning di kita pinangan along nil tum la gesung punang kok kita bang la ador tame pasimela tekti pola pinang ki sung ador nang kok ketik na so buthak pen si nilitum la pini tame CM sar long tame tu na chitong phanwang lo la pen memorandum tame nilitum CM sar tame pi da karbi hemtun Dibrugarh along establish mate ada Dibrugarh along nang kim nang takim pi phan nilitum pini chetong bangge positive si sar pen da nang checha guni lo positive alang li long le hai same nilitum phan ada lang poni bomot ate nang tumyong si ador kom along le long pon same sar phan apathan toy si sar bang tanil tum phan nang phan tu ni lo la pen sar same government pen same Assam government pen same la long le puthak same kaching kipu pu along le sar same na ki chakdon lo son si soang bong pen kisung nai ke kido aboha mate kido adim athe ilitum karbia kha tuma karbiang long pen apara samanat wang dam lo son si Assam Medical College Lakhimpur Medical College chalong ason keso nangka chilang la pen need asatlang nang ki pidun pen cheng lok ka bo hamate ki do dim ka vidya joini nang sung nang pigan lo la si prabjin pen karbi hemtun nang kim pisrang nang ji pusi DKSA pongchun bang sarbamon tiron pen kachuning ri pedole la si nilitum la anon la Dibrugarh karbi student association det pula pukalilo nile tumlong nang dodon lo la nitum la Dibrugarh lo nang cherap dun kela Lakhimpur Dhemaji Sibsagar Tinsukia la pen kaprek la apara samlong anke nile tumlong parlupon lo nasi apara samlong anke iltum che thekpon long lang nota karbi hemtun bangke avela nasi apara samlong majok chami mane mentuni hapunat la karbi tum tame hoten ke Arunachal tame ke dam tum da do kaprek dim ke dam tum da do apara sam hapuna ke dam loplote je thek dun long la karbi hem tu na ve yar ve ke sang gatim tame ave na pen mopen ke pu son thak sila ke so ka che lang tum bang ke la Dibrugarh along wang lo putame da Assam Medical College la pen ako Lakhimpur Medical College long same dam pu same ada karbi hem tun la hai ka ve jok pen siksa ko na si itu ning rikang tung bang ke la lo sar pan tamu pen pu tengalang li tanah cecak kenang cecaklo boy fix name un ante paprap je phan sarpan same chuning ri thule thotlo alamang ke lutum ta kisung bang ke lapulo mane mo pen je tham thom ta taxi patient tum la pen guardian parents guardian tum la pen student tum mat same mentune ke student tum tala exam nang to kadu ada la Dibrugarh mate kapre tin long tame 300 kapre tin long same exam nang to lai same do na son hu same ke tu thai ga ve thak thai ve hedi siksa ko nasi nilitum la Dibrugarh karbi student association la pen upper Assam long karbi student doan la nilitum tuning rilo la karbi anglong autonomous council pan unan ke nilitum la upper Assam long la Dibrugarh long karbi hemtun ke pabi paprap ji pan la pen pa establish mate ke pakim pachap ji pan make nilitum tuning rilo news report KATV news
Tifurong Sopi Lir Alon Apolon Kipiji Apan CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Borit Ponsi Tifurong Sopi Along Coursing Terang Injar Kap Kami Selang Ponsi Isi Kacalang Miss Senason dulu Bondala so Coursing Terang Injar Kap Along Gijui Dam Lapen Kidam Kevang Kachihila Rutup Kipter Kibar Tekang Koi Hok Stosi Tek Onlong Anjot kali si flyover ang songalong abangke Hor Apong Anta Panghang Tekang si Achet Koi Tekang Chuan Pin Lanjut kali coursing terang injar kap along lang ki paliji ang thor along anta kipte kibar ki bajok ma sapar bi kijang anta lang peng sensitive Dasi metha atuar kai ke ta ka chehla perjia tim ke kapre na tum nang pangthir pijipu chong hong ding de ra metha ma chithur plut pen ke pangthir pon kinang sodlo puma tha ponsi ja hong ni phai kritrok adap prang apor CM IT cell lumbajong special team atum ke pangthir sai den po Coursing terang injor kabalong kijui dam atum lapen kachehla kedam kedatum itu kiter ke wartekan kedechi lapen hora bong ke wartekan kedechi apan CM IT cell lumbajong special team atum pen chuneri po Coursing terang injor kabalong keter ke war atim matik daspin tami prabjen pen kibi ponji apan bor ipon Lapen CM IT cell lumbajong special team atum pen kipang terasai claim ji laki non chot kali kebang jiar dita lason kipang terasai claim bom ji puta pachini pom tu. News report KATV News. Pinya bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom